سرویسی رادیوی دنگی گلدبن. جناب دانشیان رادیو دنگی گلدن باش ایرو 22 مجدار 2023 چهارشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده bu darın hicamenu çen serisi ve peşkeş bekendem de mazati are ber apoya. باروی آمده جبو بداوی بنا تجدید او پیکارنا هفدیتنه سریل وزارت داده ترکتا باروی آمده ابو جارا سیمین سریل وزارت داده ده جارا یکم 28 مجدارا 2021 جارا دویمین چارده کارونا 2022'dan او جارا سیانجی دو بداخوازه هفدیتن علی امرالی سریل وزارت داده ده باروی راگهان جبو مافی حقوقی دخوازن بچن گراوا امرالی او بریبر اپوره او بömer hayri konar Veysi Aktaş o hamile yıldırımla hevditine biken baroya bir kısku biri astenkirina hevditinan kanunu hukuk ji tembün pekerin o banklo veziri dade yetirkerin ko riya hevditin ali imraliye veke heyjay bir kısne ko her idavi 25 adara 2021 kan Mehmet Öcalan karı bu breiber apore çend dakika bir telefone bakve jüve demi ve su se mahder bas bu lejir imraliyeti agahi tüneye لجلمه شرناق و مرسینه چالاکین 25 مجداری هاتن درخستم. لنافچه هزاق شرناقیت چارچوی خباتن 25 مجداری ده به پیشنگتا تیجا زنجیرا مور هاته چکرن. مجلس دایکن آشتیه رخصتنن HDP ناوین تو نافچیان او گلکشن تبلی اکتیویته یاکو لاوی رخصتنا HDP یا نافچه هات درخستم بون. چالاکی به duruşmayan بداوی بو. لجلمه گجی کوملیه حقوق ناسن آزادی ین جلمرگه ÖHD, İHAD, KESK, DİSK, TUMOP و koordinasyona parezgah جلمرگه İKK ve Boneya 25 مجداری جگرتین جنره قرد و نامه شاندن. لمرسینجی و پیشنگتیا مجلساجنان AKSK tekiller 25 مجداری داخویانی hattayın. Dakhuyani lavaya eğitim sene hattayın u sekretera tüm belsen Amersine Cano Serpin dakhuyani kan. Serpin Diyarkirku Deslatarya AKP u MHP yapaşveru yek peres uzayen peres tündiya meyran yalı serjinan teşviklike. Kujeran be ceza dehilen en banklı tevaya jinene Türkiye diken ko ledici ve deslatarya paşveru u dijmine jiran tekoşine biken. Legal endamen teja neçeme gerekes tevli atölye bun. Da atölye de jinan kvedan nasin u dbeşa darajyane de her jinek hat gohdari kirin jinan nigel da xwazên xwe azadiya Rêber Abdullah Öcalan xwestin hat diyarîkirin ku atölyeyê wê di rojên pêş de jî dewam bike. Likobane cari mer litici şiddet meşyan. Meşa meran al litici şiddet al sercine likobane bekat endame sazen revberiya xweser partiyen hereme fırate tevli meşyebun. Mer u endame saziyan da destevande naji kuştun u şiddetere eğer jin azat nebe civak azat nabe keda jine vunda neken meşyan. Meş hatta kada jina azat devam ker koma şidiyek da yanavin da çande yahrima fırate pişti ahaftınan leser şiddet u tekoşina jine şanu peşkeşkirin. Endame destere berapeyde Ahmet Xeço Akıvi ve bir duruşma jinşan azadi bedavi bu.
Cennet-i şiddetli Bakur Uşat Suriyecil Qadambon Liraqqa Komite Adalet Civaki Meclisa Kompunajınan Azenubiya Lavaya Meclisi Ser Penasekirna şiddete seminerekta. Endamen meclisi o komiteye öneren Niviskaha lehevanini ya meclise amade bun. Reveberanaven la lehevanin ya bajaroke kereme Rokiye El Tayyip seminerda u hagud. Perverde şaş u mezikirna dibe sedem jin lehemberi şiddete peyden be lazım eden ya derhe u renede. Pişti seminer u nırkandır aliser ola İslam İslamizyon liser şiddete hat peşandan. Meclisa kombunajından azenub yalı tepkajı liser bistu bence mijdari panel pekani. Nüleri reveberiya sivila demokratika tepkaye partiyen siyasi meclis komin u tevgelencinan ucuvanan amade bun. De panellerde bahsa şiddete bedeni hestiyari, çandi, deruni, tendürüsti, abori hatekirin. Daviyede koma hilala zerin, a çanda jinan şano peşandan ku bahsa tekoşina jinan dike. Meclisa jinan a peydeji lehol u girkelege derbari 25 müjdarede seminerekta. De seminera hole der ve bera meclisa jinan partiya Suriye Peşeroje Fatma El Hüseyin Gut tündi ali serjinan bi sedama hişmendiya zilan perestiye emi ve hişmendiye biriya perverde civaki bidavi bikin mafê jinan bu parezin. De seminera girkele gedeji zozan Arap Balk şanser tekoşina rebera po jibo azadiya jine. Seminerek ji li deyra zore ji aliye meclisa kombunajınan Azenubya ve Pekat Meclisa Adalete Saziyen Sivil Meclisa Kombuna Zenubya Beştarbun. Leverci cinan balkışanlı serserde meşidede hem ya civaki hem ya fiziki. Le Halepçeji bu bonya 25 müjdari li Şeyh Meksud Atölye Pekat Parezer Malajine Divana Adalete Beştarbun bahsa tekoşina hukuka yaledici şiddete hatkirin. Reveberiya Xwesera Şengale Gut ve PKK jilistiya terörü veri derxistan. Meclisa Xweseriya Demokratika Şengale bdaxuyane geragan ku ev pişkiriya azadiya Reber Abdullah Öcalan dikin u daxwaz dikin ki PKK jilistiya rexisinan xedaqekiri veri derxistan. Reveberiya Xwesera Şengale de devama daxuyane de balkşanser nehaqiya devleten Avrupa yalı hem beramberi PKK u gutun devleten Avrupa kuştuna Olof Palme avetin ser PKK ile pişre derket hole ku peyvendiya bu yere bir PKK Kerenine divya bu yekitiya Avrupa'ya leborina xoya PKK bu gele Kurd buxasta u PKK jiliste rexistan qadaxekeri derxist boya lewma erka xoya nanici em jwek civakene Şengale bu ne şahide fedakariya PKK medit ku PKK mruvaniye pareze dama Irak u PDK peşi li Daiş'e ne girtin u hezelman revyan PKK jiriyeke dur ve havara civakeme ve hatın u em ji qirkene rizgar kirin PKK jibo parasun azadiya gele xwe têkoşînê dike. Em bank li tevaya Avrupa dikin ku demil das PKK ji lîsteyê rêxistinên qedexekirî derxîne û piştgiriya azadiya rêbera po mîsoger bike. Kasım Keşko gut emeli guri daxwazên gel siyasete bikin. Yek ji çaremên namzedên pade Kasım Keşko diyar ke gut hejdeyê qanûnê de hilbijartinên li Iraqê hene û gut namzedên Reveberiya Xweseriya Şengale li gel çend partiyên siyasî bi lîsteya hevpeymana yekîtiya gelê Ninova'da tevli hilbijartin edibin. Pişti şer İsrail Filistin'e hin nikaş hene ku hilbijartin pekne le em duxwazin hilbijartin şebibe. Bedibiya Irak'ı bir siyasetek nuheye tevaya gelen Irak'ı ji pevajiyo nerazine. Em vek civaka ezdi u tevaya PKK'li Şengale daxwaza iradeya Şengale dikin. Vegera koşberan Şengale u pişkiriya ji bu vegera wan bekirin. Em ji bu çaresiyla pişkirikan ittifaq ve xurtur bikin u tekoşine bikin. Kasım Keşko heri davi gut hevidarım ku em be heza gel bi serkevin û xizmeta gelê xwe bikin. Hevya me jî gelê me jî heya ku herkes rabe ser xwe da ku dengê wan neyên dizîn, heqê wan neyên dizîn. Eger gelê me dixwaze guherînê çê bike, niha ev derfet heye. Li Xarpêtê berdana 6 girtiyan hate astenkirin li girtiya Xarpêtê hejmariyek berdana 6 girtiyan bi boneya ne di rewşeke baş tene hat astenkirin.
Komisyona idare û çavderiyê berdana fendiyî sêcaran û her carê 6 mehan ya Emrah Kandemir û Sedar Şitilay 2 caran û her carê 6 mehan ya Sıdık Aslan carekê ji bo 6 mehan û ya Supî Güler û Emrah Akgöz ji carekê ji bo 3 mehan hate taluk kirin. Sadık Aslan ku ji sala 2006 ve girtiye û dima Gulanê de berdana wî 6 mehan hat taluk kirin diviya bû di 14 mijdarê de bihata berdan. Komisyona idare û çavderiyê di 14 mijdarê de jî berdana Aslan ji bo 3 mehendin taluk kir. Komisyonu di biryara xwe de diyar kir ku Aslan di hevdîtina psîkososyal de bersiva pirsên nirxandinê nedane û sirf ji bo lênûska nirxandinê tije bike hevdîtin kiriye. Di biryarê de hat îtakirin ku Aslan pirsên derbarê jinû ve daxilî nava suç û amadebûna wî ya ji bo yekparîtiya bi civakê de nebersivandiye û li gor pîvanên ewlehiyê yên ku girtîgehê ew danîne tev negeriyaye. Xuşka Aslan Yüksel Acar got em weke malbata Aslan ji bo pêşwazîkirinê çûbûnê berderiyê girtîgehê cezayê birayê min qediyayê dîsa jî ceza kirin û bernadan. Ev rêbazeke derûnî ye ku li ser malbatan û girtiyan dikin pratikê de tiştekî keyfî û zorê ye. Berêgodarên ja ji Rojnamevan Silêman Ehmed 29 rojin agahî nayê girtin. Ji Rojnamevan û edîtora Beşa Arabiya Ajansa Rojnivîsê Silêman Ehmed ku ji aliyê PDG ve hatiye revandin 29 rojin agahî jê nayê girtin. Her gu di çevguman û fikarên li ser jiyana Silêman Ehmed zêde dibin. Li gel ku bertek û helbestên li dijî revandina Silêman Ehmed zêde dibin, her gu di çevguman û fikarên li ser jiyana wî jî zêde dibin. Lê hîna ji bilî daxuyaniyek tejî derew a PDG tiştekdin ji alî hikûmeta herêmê ve derbarê rewşa Rojnamevan Silêman Ehmed de nehatiye ragihandin. PDG jî ewlehû jiyana edîtora Ajansa Rojnivîsê Silêman Ehmed berpirsiyar e. Mamosteyên wêne bêj piştî civîna xwe ya berfireh ya bi nûnertiya mamosteyên tevayî ya Herêma Kurdistanê bi daxuyanekê Çepemeniyê de derbarê berdewamiya boykot biryara dawiyê dan û gotin em ê çalakiyên xwe yên boykot û xwepêşandanan bidomînin û dê aresteya xwepêşandanan di rojên pêş de ber bi Baxdevê ve biçin. Beyannameyê giştî nûneranî mamosta nîvanebêj li Herêm berêzan bo rayî giştî û sercem kanalekanî rageyandin. Duay kۆbûnewa bo maweyî 3 kat ji mêr sercem nûneranî mamosta nîvanebêj li Herêmî Kurdistan geyiştîne em çend xaڵey xwarewe. Yekem mamosta nîvanebêj berdewam in li baykot û xwepişandanî medenyaneyê xۆyan ta cêbezêkirîn dawakaryekaniyan ke damezrandinê hemîşeyî ye. Duwem li kۆbûneweyê emroman de دوای 3 کات ji mêr guftûgo û bîrûragorînewa لەگەڵ سەرجەم نوێنەرانی مامۆستا نێوانەبێژ لە هەرێم بڕیارماندا لە ڕۆژانی داهاتوودا پاڵپشتی مامۆستایانی دامەزرا و ئاراستەی خۆپیشاندانەکانمان بەرەو بەغدا دەگرینە بەر. سێیەم هاوکات لە هەرێمی کوردستانیش بایکۆت بەردەوامی دەبێت. نوێنەرانی سەرجەم مامۆستا نێوانەبێژ لە هەرێم وەزیری پەروەردە فەرمویانەکەی شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان هات بۆ هەرێم کێشەی مامۆستایانی وانەبێژ چارەسەر بێت. وەڵامی ئێمە تەنها یەک ڕسەیە کەی شایستەدارایەکانی حکوومەتی عێراقی هات بۆ هەرێمی کوردستان بایکۆتی مامۆستایانی وانەبێژیش ئەشکێ. لە ڕۆژانیدا ئاڕاستی خۆپیشاندانەکانمان دەگوێزینەوە بەرەو بەغدادی پایتەخت ئەوە تا خۆتانە بینی وەزیری پەروەردەش هەرچاوی لە دەستی شایستەدارایەکانی مامۆستایانی وانەبێژە. بۆیە ئێمە ئەو هەنگاوە دەگرینە بەر و پەشیمانیش نابینەوە و بە میکانیزمی نوێ تەماشای ئەم ڕۆژنەمانەکەین بەرەو بەغداد. لەبەرەوەی نامانەوێت دوو جار لە کونێکەوە مار پێمانەوە بدا. İsrailê peymana pevguhertina dîlan ya bi Hamasê pejirand. Li gurî medya İsrailê duh bi şev Hamas û İsrail ji bo pevguhertina dîlan ango girtiyan lehevkiriye gorî lehevkirinê ve artêşa İsrailê 4 rojan êrişên xwe yên li ser Xezayê rawestîne. Tê gotin hemberî vê hekê jî wê Hamas 5 dilên İsrailê berde.
همان چاوکانی راگهاندو و اسرائیل زیدتر 105 فلسطینیان دیگه هنده برده کو پرانی آوان جنوب ساروکن هوال گوری لهبکرنه و رخصنا خچاسور یا ناو نتوی بکاربه خو بگینه دیلندن ین اسرائیل اند دست حماسه ده لگور حکومت اسرائیل دست سوه نه دیل پشتی ایریش هفته جوتمه یا حماسه کتره دست حماسه ده هیانها نایسانین و اف پیمان و آگر بس کنگ بکوه مریته ده لسلوپیای قضای چه بود و کسان جان خوش دسته و 6 که جیبیریندار بون لنافچه سلوپیای شناخیر سردری سینور آخا بور قضای چه بود تر و تقسیق لحب قلبین پشتی da qazaya gelek ambulans polis sevkiciye bu yere hatin kirin. Da encama qazayı da du kesan leciye bu yere jana xojidestan u şes kej birindar bun. Kesin birindar bu ambulans rakirina xoşxane Slupyayê û mirî jî rakira morkane xoşxanê. Malbat piştî bi bu yere hesiyan bere xwedan xoşxanê. Li Somaliye hejmara kesên ku dilêhiyê de jiyana xwe ji dest dan bû 53 kes. Serokê Saziyê Rêveberiya Afatê ya Somaliye Sodama Muhammed Molani Abdullah di daxuyaniya xwe de diyar kir ku li Somaliyê ji ber barana zêde û lehîra bû 1.5 milyon kez mahvur bune. Muhammed Molay Abdullah diyar kir ku zêdetîrî 5000 xanî hirweşiyane û got ku hejmara kesên ji ber keresetê jiyana xwe ji dest hane bû 53 kes. Li Somaliya ku herî zêde ji guherîna avhewayê bandor dibe, zeviyên çandiniyê jî ji ber banana zêde li herêmên Hîran, Bakol, Bay û Gedoyê ji ber lehiyê zirarek mezin dîtine. Ji ber barana zêde çem bi ser de çûne û li hin deveran rewşa awerte hatibû ragihandin. Belgodarên hêja menûçeyên saat 8 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.